Kada su Srbi oslobodili potez između Trnova i Fošče, odnosno između Trnova i Goražda, pred njihovim očima, tamo na mjestu zvanom Grebak, iskrstao je čitav jedan grad. Grad koga nema na geografskim mapama, grad građen rata radi. Na 20. kilometru posljednjih dana često puta pominjanog Allahovog puta, na 20. kilometru od Trnova prema Goraždu, u rejonu Dragomilića, možda radi bolje orijentacije da kažemo da je to 1 kilometar od doskora jakog muslimanskog uporišta Grebak, srpski borci su otkrili pravi grad u kome su sve do prije nekoliko dana boravile muslimanske snage. Ovo iza nas, to su pozadinski objekti, kuhinja, bolnica i tome slično, kao i pravi mali grad od, da i nazovemo, čadora, malih šatora građenih u pravom turskom stilu. 81. Brdska brigada, MUP Republike Bosne i Hercegovine, vojna policija sa Ljiljanima. Ovo im je inače prijavnica i prijavna služba gdje je registrovan ulaz i izlaz lica koja ulaze tu. Ovaj vojnički grad, logistički bastion ili kako bi ga već mogli nazvati, u proteklim mjesecima rata očigledno nije oskudijevao ničim, ni hranom za kojom je očajnički vapeći muslimansko vodstvo obmanjivalo svijet, a taj svijet je po svemu ovdje zatečenom slao izdašno, ne samo hranu, nego i vojnu opremu, vojničke kuhinje, municiju, oružje, odjeću. To je posuđe, manjerka je koju je tipski dato u NATO paktu. Zatim imamo ovamo rižu, imamo soju, imamo pasulj i imamo tamo u produžetku konzervirane proizvode. Ovo vam je baš čaršija na Allahovom putu. Uglavnom vidite i sami kako izgleda okovane daščare barake Salimov. U ovom dijelu je predviđeno da se smjesti jedan borbeni bataljon, ovamo pozadi smješta se drugi borbeni bataljon i tamo je prijavna služba sa pozadinskim elementima. Infrastruktura jedne brigade koja je bila na zadatku u jesenjim, zimskim, proljetnim i ljetnim uslovima. Sve do prije nekoliko dana glavna i jedina nada ekspanzivnom islamizmu na ovim prostorima bio je ovaj Allahov put, koji je dolinom Neretve pa preko Konjica, Bjelašnice, Igmana, Trnova, južnih padina Jahorine vodio do Goražda. Muslimanski fanatici su svojim panislamističkim namjerama računali na dalje povezivanje sa svojom braćom po vjeri u Sandžaku, Kosovu i Makedoniji, čime bi muslimanska transverzala uz izlazak na Jadransko more konačno bila uspostavljena. Umjesto produžetka njenih krakova u rejonu Trnova, posljednjim velikim pobjedama, srpski borci su presjekli ovu muslimansku komunikaciju u dužini od oko 40 km. Osim konvoja koji su išli Allahovim putem do ovoga Hana Karaule, podrška je stizala iz vazduha operacijom Padobran, zašto je improvizovan i specijalni heliodrom. Ulaskom srpske vojske u ovo uporište razjašnjeni su svi do sada nepoznati detalji i sklopljen mozaik koji opet svojom porukom ostaje u formi pitanja. Zbog čega je Zapadu toliko bilo stalo do Allahovog puta na Balkanu i onih koji su njime planirali prodor militantnog islamizma u Europu, lakovjernost, zavjera ili zabluda, a možda i sve troje. U trojstvu su uostalom skrivene sve istine svijeta.